O menin pendem. Bir bolot senin kalım. Bir bolot menin kalım. Бирок баары бир болот менин калым. Эгерде сен кааласаң менин каалоомду, анда болот сенин каалооң. Эгерде сен менин каалоомду таштап өзүңдүн кааланганыңды кааласаң, мен сенин каалооңду чарчатамын, бирок билип кой, баары бир болот менин каалоом дейт. Алланын каалоосу Pende суроо бере турган нерсе. Ya Allah, menен эмнени каалайсың депчи. Мен ошону каалайм деп айтышыбыз керек экен. Деп жаратуучубузга не деп айтышыбыз керек? Роббум, о Роббум, менен сен эмнени каалайсың? Мен ошону каалайм. Сенин каалооңо менин каалоом курбан. Сенин каалооңо менин курбанчылыгы, менин каалоом не экен? Жөн эле курбандык чалам. Seni kağlaganыңды kağlayım. Seni kağlaganыңды izdeyim. Жараткан Allah da сурай турган нерсе пенделикти ушу болуш керек. Оңғылақ солғылар мені бол. Кемеге алсаңыз, тайғазандайған çalsın. Ақтарыңарды кішіне. Алабұқа районының Сұрсар айылынан İlyas Balban, İmgen Atı, Şakalat. Samarbek'in Şakalat деген atında. Sen Manat Begengi, Gülçinson. Молодец, İlyas Balban. 2000, kim herkese 2000 kıyafet arkadaşlarına. İlyas aka salım kutlu olsun. Azamaz. Öz üstün şaka. Azamaz aka. Bu Самарбектин шоколаты жаңы алган ат, машалла. Кандай болот ат Абдулас Балбан тою? Ширин, зор той болот. Торпокта жеңил. Торпок нормальный. 75 дейт. 75, жакшы да, чыга турган. Азамат. Парда. Бул Балбан экөөңүз шерик болуп калсыздар окшойт да? Бул тукуш болгон, Нокени. Сатты. Азамат. Бул бүркүтпү же жаңы ат окшойт, бул? Жок, бул жаңы. Бул жаңы көк ат. Оматыңыз бердин аке. Рахмат. Оматыңыз бердин. Мынакей. Нокендик Балбан. Самарбектин жаңы атында достор. Мынакей, İlyas Balban жардам берип аткан. Noken rayonundan Budoya Tutuş Balban. Mınakey dostor, gel atat. Allah da gele. Mınakey dostor. Kop. Ataklı Balban, legendarlı Balban, Cengiz Balban geliyor. Berilip gitti okşayın. Gel Cengiz Balban, payganı alıp gel, молодец. Cengiz Balban, imgen attın dikkat Cengiz.
Qaraqosh degan otda ekanlar, chiqisini bilmayman. Şakaması dostlar. Alabuqa rayonining Sirdaryo rayonidan Çempiyon İlyas. legendarlı ataqli polvon İlyas polvon. Oqbash atayından ekan. İlyas polvon. Şokolad degan otda keldim men. Ikkinchi salım şokoladni. Azamatsız İlyas aka. İkinci salım. Azamat. Torpaqda çoyulup 10 bolup kaldı. Ha? Öte son bolup kaldı. Azamatsız. Omatыңыз берсин aka. Şokoladında jal жеңил болсун. Жана таштаганы кеткен болбон. Азыр мына эми келатат. Ana yesiye yedi. Молодец. Azamaat. Taşladı. Azamat. Taybas boşaşat gel. Üstte dursun. Baştan. Hayrat qarab qo'yadi. Atı turguzu ver, atı ver, atı cetele ver. Atı çıkart cetele ver de garay. Akbaş atayından İlyas polvon. Ya başlayın, vermeyin durun. Az bular ayakkabılar aşağı. Dönekine tışlap koydular. Bir iki. Ya karagala tışlap koydular. Boldu. Ya ne karşılık oldu? Alabuqa rayonidan Akbaş atayından İlyas polvon. Samarbek'te şokolad degan atında buna. Ver koy. Молодец. Таза тыстап берің 1%-ге. Бәрін айтқан қанша. Алды. Туғандар. Таза айттырла. Алды кен. Мынакей İlyas polvon бүгін Абдулас polvon тойында şokolad менен 3-чү салымыңыз, а? Машалла. Кут болсун ака. Кандай болуп атат той? Ой, өтө ширин болот. Таза, тынч, а? Караңчы. Тек, тип жок. Таза кол менен болот. Tamam. Рахмат сага да, ишиңе ийгилик. Алды нәсип кылсын эми. Рахмат. Аракетти кылыңыздар. Улак менен бол, улак менен ey. Sen bana vermeden ulak diye atmış satıdamın. Kinesine yaşa karayı. Kalk. 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 Dimdiğin döndü kalkın. Kalk. Kalk. Dimdiğine yatma.
Bırak seni lan. Kendine gel lan. Bak. Ana kendini çalıp çıktın lan sen de sen gel. Yere de bakın. Kendi gözlerine kalktınız köyün. Ha, kalk. Buna vur. Bu bakan kaçanın sesi tuvalet ediyor. Çıkıyorlar bakan hemen. Kırım. Kalk. Kalk. Yok karga taşlarla çıkmaları. Kalk. Yok kalk. Kalk ana. Başıma gel. Aralap taşlar. Başıma gel. Hareket kuvvetine çok. Makan bol. Aç bana saldı de oldu. Millet bana de sana. Ana seni bakan bak. Hayır attı. Hayır attı. Arkadaşlar çık. Ana onun için gidelim de söyle bana. Toptan çıkar. Bana o sana söyle. Belli. Dokuzluk babam mı? Grenatik ya dokuzluk babam. Kendine ayağından kurba balban, tutuş balban, şakaslardan samar bektin hakkında buna. Çatkal degen hatta. 3000 sonra. Gel. Туғыш балбан салмут болсын. Азамат. Бұл қай зат әлі? Самарбай екен, Чаткал деген. Чаткалдан алған аты мына достар. Азамат. Қандай болып атат бүгін? Самарбектің аттары. Жақсы екен екен, көк ат менің көк аты да жақсы екен. Бұнысы да жақсы аттар екен екен. Машалла. Шоколад алды іштеп атат. Шоколад мен лезак алды, тегелетті. Азамат. Лезкен жардам бер, чоқ. Албандар. Оматың берсін, балбан, оматың берсін. Той берген әкеген, соң рахмат екен. Ұлынан ұрмат көрсін, сіздермен ұрмат көрсін, елар ойнап күліп, жарып алып жүресін екен. Амин. Айтқаның келсін. Туғыш балбан екен Нокеннен келіп, Ақсы жер кезінде бүгін Абдулас балбандың үйлену тойында жақсы ойын көрсеттің. Самарбектің көк құшында бір салым, Чаткалда бір салым болды. Той қандай болды бүгінгі той? Зор болды екен, жақсы той болды. Той берген әкеге де рахмат екен. Бұндан да чоң той көрсін.
Niyeti таза бол екен, а? Азамат. Бүгін Ильяс Палуан көңкі болды, құда қалаза. Шоколад менен, а? Азамат. Оматың берсін, Палуан. Дайым ұшындай тойларда жолығып жүре берейлі. Ат баққандарға да рахмат, а? Рахмат әке, ат баққандарға. Рахмат. Оматың берсін.